Yes, nk'ibisanzwe twongera kubaha ikaze mwese mudukurikiye kuri iyi channel aho tugiye kugaruka mu makuru aba yagiye anyura mu binyamakuru bigiye bitandukanye hano kuri iyi channel. Amakuru yacu rero uyu munsi reka tuyahere hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho batubwira ko AFC M23 n'ingabo za RDC bahanganiye muri Fizi mbere yo kwinjira muri Noheli. Ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zifatanyije na Wazalendo byahanganiye bikomeye muri centre ya Makobora muri territoire ya Fizi mbere yo kwinjira mu minsi mikuru by'umwihariko kuri uyu munsi mukuru wa Noheli. Iyi mirwano yiriwe umunsi wose wo kuwa 24 Ukuboza yabereye mu duce twinshi tugize iyi centre turimo Makobora ya mbere, Makobora ya kabiri, Kiringi na Kirambi, hifashisha intwaro zikomeye na drone z'intambara. Abaturage benshi bo muri Makobora mu bice bihana imbibi na Bangwi, Kasenya na Makobora ya mbere bahunze kwa 24 Ukuboza berekeza mu bice bitekanye birimo umujyi wa Uvira uri mu majyaruguru. Amakuru ava muri Fizi ahamya ko ingabo za RDC ziri kongerwa muri iyi territoire cyane cyane mu gace ka Swima na Munene. Indege n'ubwato nibyo biri kuzigeza muri iki gice. Abarwanyi ba AFC M23 bo bari kongerwa mu bice iri huriro rirwanya ubutegetsi bwa RDC rimaze iminsi rigenzura cyane cyane nka Makobora mu gukaza umutekano wabyo. Kuri uyu 25 Ukuboza nta mirwano yumvikanye muri Makobora, abaturage bagiye gusenga bizihiza umunsi mukuru wa Noheli. Akaba ari uko rero byifashe hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yes, ariko wowe utarakanda like, utarakanda subscribe wayikanda kugira ngo tujye tubana mu makuru menshi abagiye agezweho. Tunyarukire hano mu Burundi aho ufite simukadi yo mu Rwanda afatwa nk'umugambanyi. Inkuru itangira ivuga ko leta y'u Burundi yasabye abaturage kudatunga simukadi za sosiyete z'itumanaho zikorera mu Rwanda. Imenyesha abazabirengaho ko bazahanwa kuko bafatwa nk'abagambanyi b'igihugu. Ubu butumwa bwatangiwe mu nama yahuje urubyiruko rwo mu ishyaka CNDD-FDD imbonerakure yabereye muri stade ya Busoni iherereye muri centre ya Nyarunazi tariki ya 17 Ukuboza mu mwaka wa 2025. Iyi nama yahuje imbonerakure zirenga 2000 zaturutse muri komini ya Busoni na Kirundo mu ntara ya Butanyerera yegereye uturere two mu ntara y'Iburasirazuba n'iy'Amajyepfo mu Rwanda. Uru rubyiruko rwakoze imyitozo ngororamubiri, ruhabwa imyitozo y'ibanze ya gisirikare, rwigishwa no kurasa, rumenyeshwa ko u Rwanda ari umwanzi ubangamiye umutekano w'u Burundi. Inama y'imbonerakure yitabiriwe n'umuyobozi wazo mu Butanyerera Retired Colonel cyangwa se Retired Colonel Abel Manirakiza uyobora iperereza muri iyi ntara, Salveta Horihoze n'uwari uhagarariye ibiro by'umukuru w'igihugu. Lieutenant Colonel Manirakiza niwe wavuze ko umurundi wese uzafatwa cyangwa se uzafatanwa simukadi yo mu Rwanda azahanwa bikomeye nk'umugambanyi w'igihugu kandi ko n'ufitanye umubano n'abanyarwanda azahanwa. Urumva ko rero ibintu bikomeye cyane hano mu gihugu cy'u Burundi. Uwo munsi Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yayoboye indi nama y'umutekano yitabiriwe n'abarimo Minisitiri w'Ingabo, Umugaba Mukuru w'Ingabo n'abandi baofisiye bakuru mu gisirikare cy'igihugu cy'u Burundi. Iyi nama yabereye ku cyicaro gikuru cy'igisirikare i Bujumbura. Amakuru yizewe aturuka i Bujumbura ahamya ko abitabiriye inama bemeranyije ko u Rwanda ari umwanzi ukomeye w'u Burundi, banzura ko ibikorwa byo kongera ingabo ku mupaka byongerwa mu rwego rwo gukaza umutekano. Akaba ari uko rero byifashe hano mu gihugu
cy'u Burundi mu by'ukuri wumva ko ibintu bitoroshye n'aka na gato. Yes, dusubire hano gato muri Congo, aho batubwira ko kolera yibasiye impunzi z'abanyekongo ziri mu Burundi. Inkuru itangira ivuga ko kolera ikomeje kwibasira impunzi z'abanyekongo zahungiye mu Burundi. Imirwano yabereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aho bivugwa ko 8 bamaze gupfa. Izo mpunzi ziherereye mu nkambi ya Gatumba mu Burundi. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi UNHCR ryatangaje ko kuva ku itariki ya 5 kugeza ku itariki ya 16 Ukuboza, u Burundi bwakiriye impunzi z'abanyekongo zirenga 80,000 zaturutse mu bice birimo Kamanyora, Ruvungi, Katogota no mu mujyi wa Uvira. Ibi byatangajwe n'umukozi ushinzwe gukurikirana ubuzima bw'impunzi zo muri iyi nkambi utatangajwe imyirondoro, wavuze ko zishwe n'iyi ndwara ya kolera iterwa n'umwanda ndetse n'imirire mibi. Yavuze ko izi mpunzi zibarirwa mu bihumbi zikeneye ubufasha burimo ibiryo, imyambaro, amazi n'ibindi. Yakomeje avuga ko ubuyobozi bw'u Burundi buri kugerageza guhisha amakuru y'abari gupfira muri iyi nkambi. Uyu mukozi kandi yahamagara imiryango mpuzamahanga yita ku mpunzi gufasha izi mpunzi kubera ko ziri kubaho mu buzima bugoye cyane kubera ko zidafite aho zicumbitse, ziri kwicwa n'izuba n'imvura ndetse umunuko ukomeje kwiyongera butitsa kubera abantu bari gupfa buri mwanya. Kuri uyu wa 18 Ukuboza 2025, Visi Meya wa Uvira uri mu bahungiye mu Burundi, Kifara Kapenda, yatangaje ko hari impunzi z'abanyekongo zirenga 40 zimaze kwicwa na kolera. Akaba ari uku rero byifashe hano muri iki gihugu cy'u Burundi, by'umwihariko kuri izi mpunzi zagiye zihungira mu gihugu cy'u Burundi. Yes, amakuru yacu noneho tuyakomereze hano muri iki gihugu cya Ghana, kuri iyi nkuru idasanzwe, aho bahuruye bajya ku nkuge yubatswe n'uwari wahanuye imperuka wiyise Nowa. Abantu benshi baturutse mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika bakoze urugendo rurerure rw'amaguru bajya muri Ghana kugira ngo bihishe mu nkuge y'uwitwa Ebo Nowa, ubahanuriye ko imperuka izaba kuri uyu wa 25 Ukuboza 2025. Mu baturutse mu bihugu bya Afurika higanjemo abo muri Benin, bagaragaye bikoreye ibikapu birimo imyambaro n'ibiryamirwa. Ababyeyi bahetse abana babo mu nzira banyuragamo mu masaha y'ijoro humvikana abari batunguwe n'uru rugendo. Uyu mugabo wigereranya na Nowa uvugwa muri Bibiliya amaze igihe kinini yubaka ubwato ahamya ko abakiranukiye Imana bazihishamo ubwo umwuzure ukomeye cyane uzaba wibasira isi. Yavuze ko iyi mperuka izaba mu gihe cy'imyaka 3 guhera kuri iyi Noheli. Muri Kanama 2025 cyangwa se Kanama n'ukwezi kwa 8, Ebo Nowa yavuze ko mu bwato yubatse harimo bufite ubushobozi bwo kujyamo abantu 5,000. Ahamya ko Imana ariyo yamutegetse kubwubaka kugira ngo abatarayigomeye bazabwihishemo. Bamwe mu bemera Imana bahaye agaciro ubuhanuzi bw'uyu mugabo, ariko abandi babutera utwatsi bagaragaza ko icyo agamije ari ukwamamara. Ku rukuta rwe rwa Instagram rukurikirwa n'abaherenga 29,000 n'urwa TikTok rukurikiranwa n'abarenga 1,300,000, Nowa ukunze kugaragara yambaye igunira ryanduye yarayatangaje ko imperuka itakibaye nyuma y'amasengesho akomeye yakoze, asaba Imana kumuha umwanya wo kubaka izindi nkuge. Nowa yagize ati, kubera amasengesho nabonye ikindi cyerekezo, kandi ubonye abantu bavuye hirya no hino mu gihugu no ku isi yose baza mu nkuge, kwagura inkuge ntibyari gutuma bose bajyamo, bityo rero nahuje icyerekezo n'abandi bantu b'Imana bakomeye turasenga. Uyu mugabo yakomeje agira ati, nyuma yo kwivuganira n'Imana
yaduhaye igihe cyo kubaka izindi nkuge zifite n'amahema twese tuzajyamo kugira ngo mu gihe kiri imbere hatazagira uhungira ahandi hantu. Sindi kugurisha amatike, ntawe ndi kwaka amafaranga, nyabuna nimugume mu rugo munezerwe. Akaba ari uku rero byagiye bigenda hano kuri uyu Mutara. Si Ebo Nowa wahanuye ko isi hazaba imperuka ntibe gusa. Nubwo bimeze bityo, abantu benshi bakomeza kwizera abiyita abahanuzi nka we, bakizera ubutumwa bwabo, urugero rwa hafi ruri ku bwiyongere bw'abamukurikira ku rubuga rwe rwa TikTok ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga ze afite, bamushyigikira umunsi ku wundi. Ebo Nowa avuga ko ubu bwato ari ubw'abakiranukiye Imana bazabamo mu gihe cy'imyaka igera muri 3. Uyu munyagana ahamya ko ubwato bwe bwakwakira abantu byibura ibihumbi bigera muri 5, akaba ari uku byifashe hano mu gihugu cya Ghana. Yes, rero akaba ari aha dusoreje amakuru yacu. Gusa wowe utarakanda subscribe nyamuneka wayikanda, wowe utarakanda like nawe ukayikanda, ugasharinga iki kiganiro, ikindi ukandika comment ukatubwira uburyo wumvishemo iki kiganiro. Turabashimiye rero mwese, mukomeze mugire amahoro y'Imana kandi twizera ko impera z'umwaka muzazisoza neza. Turabakunda.